UKPFL United Karbi People's Front Liberation Resim kang tangasong klembang bang hiniatum dipuray komsay kieredeng kachingnang. Pore sa say kamalong aron ripen boreng ang hoy kapachilong dun at tumapan Karbiang Thomas Council pen kang saipon kicheng. Principal Bibison Rongpi Best Young Principal of the Year Surihini Rain Korekithom Award Kilongdun. Karbiang Life Prime Time Birta Long Peneli Sami Beauty Bepi Non Birtang Ton Pen Arjuponitha. Karbiang Long Alo Monsam Dotang Lo Papora Puthot Akimi Risim Kang Tangki Orasong Mate United Karbi People's Front Liberation UKPFL Asong Klang Pontang Lilo. Laso pen pini preni phai thongke parni ada por phai trokapor dipurai komsai kherideng banghini UKPFL asong klembang atum kachingnang pusi birta long birta kelong dona tengke UKPFL asong amai phu harlong bing ti mate m kathar la pen chunbang sarmon ti so mate chesong injai atum tangka kehang alo inu than bangar pu klembang jirsong terang rong hingchong dipu asora phan kedam tang preni phai kre troksiani lak troksian atangka ke hang pusi birta long pon napen bangso tangka pen risim kang tangki namjia phansi tangka ke hang pusi raikom sai khia tumpen karju pater to hut pachimi pusi birta long raikom sai khia redeng kachingnang chek banghini UKPFL claim bang atum along pen mobile handset pumni mobile battery kili money purse earphone cable wire ni ke kai tang mobile mate tangka ke hang aphan KNE tang napen ihum pulsar bike registration number AS0989884 raikom sai khia tumpen chiparideng ponlong lupusi additional SP crime branch Nayan Moni Barman pen khirangkya thingno pachini labang hini atumaphan pedabada porphai trokapor dipu police station ki parlo dikreng langso alongsi nepdam longlo lapen dipu police station along case number 1102023 US 387 IPC alamhoy pabon ponsi hem kangsam beng ponlo labang so sai ke pachun ponalong inspector JS Khobung OC Dipu PS SI Debo Konwar PS and battalion staff atum khirap chetu dunsi sayang beng pachun ponlo jirisong terang teacher hoy Hauragar high school pora ki tekhatok ekhon demand letter jogedi 7 lakh taka demand disile তাৰপিছত আমি কেছটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিলোঁ আৰু ডিউৰিং ইনভেষ্টিগেশ্যন আৰু টেকনিকেল এনালাইচিছ কৰি পেলাই আমি যোৱাকালি দুজন মানুহ আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ তেখেত হ'ল হাৰলংকি ইংটি এলিয়াছ এম কাথাৰ আৰু হ'ল চালমন হানছে তেখেত এজন হ'ল তেখেতে এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন ফৰ্ম কৰি পেলাই পইচা ডিমাণ্ড কৰা ষ্টাৰ্টে কৰিছিলে সংগঠনটোৰ নাম দিছিলে UKPLF ফুল ফৰ্মটো হ'ল ইউনাইটেড কাৰ্বি পিপলছ ফ্ৰম লিবাৰেশ্যন so far এতিয়ালৈকে আমি যিখিনি গম পাইছো এই দুজনে মেম্বাৰ আছে আৰু পইচা ডিমাণ্ড দিছিলে আৰু ডিমাণ্ডটো যেতিয়া পইচাটো ল'ব আহে আমি তেতিয়া আমি এটা অপাৰেশ্যন হেৰি কৰি অচি হদৰে এই দুজনক আটক কৰিব কাৰণে নিউজ ৰিপৰ্ট লংসুদাৰংতি কাৰ্বিআংলং লাইভ Karbiang Thomas Council ang kangkido forest asai kamalongsi aron ripen vorengang hoy kipi ong chotlo anparta ki ong dong atum tangka kipi pen vorengang hoy kachipalong sitame pinang andolo lapen tangka pidet pen api vorengang hoy kilong dundia tum sitame ki ong dong aphai dolo Lason si Karbiang Autonomous Council ang kangalong kido forest asai kamalong kidamtang ningkan ko anpen loni vorengang hoy kachipalong jia phanpura tangka thangnat aron atangawi pinpensi tangka jakong kachipi pen vorengang hoy chipalong dunsi sai chiklem pon rintilo bonta ke ongdung tangka kipi ke pajir dun pen vorengang hoy kilong dun dia tumabangki aning kipung chepaklang dunsi kachisonga sai deng pondo kidamtang Abhijit Rabha PCCF ki khibom ahut ke ongdung grade 3 pen grade 4 avorengang hoy tangka pen penangan jor tekanglu Ponta ahok he appointment alo kipite kang pen adimaklong kachilong dun dia tumsi ongmuna bangso putha Karbiang Autonomous Council ki chari pon team Karbiang CEM Dr. Tuliram Rong hanga hin pen RDP ponsi ahok pet alam thekilong jia phan langcharia sai piklem pon laso ting pen foresa sai kamalong non ki klem pom
state sector lapen council sector along grade 3 pen grade 4 atuma phan additional principal chief conservator of forest ahin pen sokos notice palipon sokos ke pali do an atuma phan sitami sarkar pen kipipon arona tang ason among do an ni kebang bong lam clark ka chipi ejia phansi pachini pon jong si ke jong ateng pen chipi pon thek the pulote adai ki enjia phansi tami pangda pon Kalapu Forester 1 Alvinson Kathara Phanstami Sarkar Arona Tang pen Damdi pin pen Borengang hoi Kachipalong dun aputhak Sokos Paliponlo Alang li Phanstami Nikre Pongbong Sarkar pen Kehang Arona Lodo an Choklim pen Kachiwan Ejia Phansi Pachinipon Jong si ke jong tanga teng pen Palidam thek the polote Arona teng pen Kangsai Jia Phansi Pachinipon This report Karbing Long Line Nong e mate award poson ke karbak hu pason ke kali lapen kai ding pi ke dorlim poson ke kali bonta nong e kilong pulote asap soviet ason sitame nong nam thedung lapen bangso nong e kilong je phan joy ke laputa kali nangli ki claim kedam ke chepaduk pensi bangso nong e nangli long ponji Lason si kedam tang preniphaing kora sirke bhom kuruani Longmir Jeng College principal Bibi Sonrong Piaphan New Delhi rong sopi Dwarka longkedo Welcome Hotel National Education Brilliance 2023 aningkan abaha phan Best Young Principal of the Year Award Pipa Jirpon MP Barim Santos Bagrodia Rajya Sabha and former Coal Minister of India Rajkumar Anand Cabinet Minister Gaurav Gautam Lapen CEO of High Pitch Media Atumari Denga Longpensi Bangso Man Kithe Anong E Chodeng Dunlo Bangso National Education Brilliance Award ke Longpen Karbi Akhayang Bongpen Kichengsi National Education Brilliance Award ke Longabang Phuke Bibi Sonrong PC Nang Manlo National Education Brilliance Award mate NEBA Award laki India deralong ke Thenai Media and Marketing Group anat ke Paprang Bom High Pitch Media and Promotion Private Limited atum along ICAN Foundation atum pen cherap cheto ponsi bangsonong e kipiji aphan pangdak ponlo bangso song laki ovekimi risonimso jesemet ke boydet klimso marla pen soarlo aphan kang thurpon asaisi klempon bomlo Principal Bibi Sonrong Pi alangli chokihola ahawar Vive Rongpi arong amikar Karlitang Chandra Singh Rongpi lapen sangpi Bharati Rongpharpi asopol alangli nonama Dhentakhat Longmir Jeng College alongsi principal asai klembom abangpulo Bibi Sonrong Pi ki Bibi Sonrong Pi Diphu Rong Sopia Long kido DST Junior College alongsi tami principal asai ningkan hini klempondo lapenan parta kidamtang surihini ra Chris Troxy ningkan hutsitami Assam University Difualong Kongchun Bang Arpu Kiki Bom Ahut Amithanga Saimo Kacheklempon Pamia Bang Lasi Bibi Sonrong Pi Lapuson National Education Brilliance Award Kachepalong Dun Abangke Karbiang Long Lapen Karbi Adarapan Isi Thedunganong E Kewan Pilo News Report Karbiang Long Live Pini preni phai thong kep arni ada por phai sir kep apor Rengbong Home Higher Secondary School along sir kep ang deng lu ke Charlie bang phokep suar lu atoma phan Karbiang Autonomous Council Lumbajong Constituency MAC Johnny Timung ari deng pen cycle keron Assam Chief Minister Special Package pen Karbiang Long District alo Pregjam School along Ingdeng sir kep lu ke Charlie bom amumar phan panongsi along kaprek school sa phan akejoy pen cycle keron pon bom ason thotsi pini preni phai thong kep arni Diphu Rengbong Home Higher Secondary School along sitame Ingdeng sir kep lu ke Charlie bom alu sumar bang phokep atuma phan lu ke pa Charlie aning ke parung ason pen akejoy pen Karbiang Autonomous Council MAC Johnny Timung ari deng pen cycle keron pon Bangso cycle kiron hut MAC Johnny Timung pen Ingdeng sir kep pen Ingdeng Krehini Rengbong Home Higher Secondary School along Lu ke Charlie bom senior student atuma phan study tour program Sivasagar mate historical place along kedamji aphan bas ihum kipidunji aphan lamthe chechak tekangsi Charlie osomar phan aning parong tekang Bangso cycle kiron pon along school SMC president Kangbura Singnar pen Chenglok Than bang ke hoy anparta
kaprek school salong kachirap dun bang thu bang phiatum chetong dun bela so jitu keron pon class 9 ma cycle keron pon long pindak cycle keron pening arong lo la them mene alang litum aning arong pipik ke theklong benda je akoni jitu spisuta pulo lang manje class 12 pen ke pass hon mesen pass hon mangke scooty cp pon pula sila tum ta aning arong janon ke cycle class 9 pen cycle pen tum bek pon pen la so re pen phia tum ke dak pen si alto tu aning arong je ke bang di lang arni bang ke kachali mesen lo pote not only cycle scooty na melang tum scooty ta belong pon bu walang tum so bang aning ke thekam long do sila tum bang ke kachali man ke ko an aku don itu ke bang ke dam ke sung dame pini lang tum ready cycle bang long pon pen aku la hai pen selang litum bang ke aning karong ilo je nitum non ke kachali mesen lo potang te alang ke bang di lang ani bang ke nitum scooty joli career phana mitum mesen po pu atun je thekam long lo news report Longsodan ti Karbi Anglong live Lakhain ko rapot nilip constituency ke parlo chokihola rong chidon lindok rong pia rong asor sengklaring tilapen ruplaning dipia tum Facebook fake account ing pusi bangaphan nongnu ke jo puthak lamklar ki pi non maloma kai ke arta lapen kapulhi chilang lipin pen mobile ke ot kreya jok pinang anatum kisung ki phu arni wangsi aphai nang ki bat lapen arta ka ve lapen lu ke charli ang deng ka ve depen mobile ke ot kreya jok arta ve pen pinan ki do piso ke en pen ajok POCSO ek ateng pen hem kang sam ke damatum ta do pitang lo nona kai social media kai ajok rong chedon lindok rong pia rong asor ruplan TP pen sengklaring tiatum banghi chelang loksi Facebook fake account men it's making pu in pu pen moi kro arong asor chingthur kro la pen nahor sola asor selibon teron piatum aphan danghiya photo pacheropsi jume juno alam pahancha si Facebook fake account it's making polong ki post la pen kapache thanga sai claim ponlu bonta nona kai ke anutinal deng ta mobile ki dore bajok laso jume juno danghiya photo ki post theklong si pinangan che thanglo laso ka che thanga joini hur chodut si kapache thang vek mate fake account kangpu vek atuma phan nepsi moi kro arong SGB arun kro hen thiku palong kichok che bang hinya phan dia pacho hang ponlo laso ajok rublaning TP pen sengklaring tiatum chok chi derlo la pen kiwang jilangarni laso na sai claim thelo pusi kichok che puthak chikobir pon October 25 ani it's me Kim boy kamo isi photo ki viral do lake chingfur crew la pen seribon keron pia photo la sala bangso photo long caption li tok juno da la sala bangso account along ke share lang ke lake a hokali lasi la bangso photo ke share la pen ki post on the make a chidile je fancy nili to hin pen chini rithulo chokihola pen sonjit kro Karbi Anglong live Pini prime time abirta ke lapansi kang ton poniglo kardong